Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong Shetja School ki badan hapo ka Shatri ka Union of Cook Cum Helpers PM Poshan jong ka Jala Meghalaya kilapha tuklar lem yaw MP ka Rajya Sabha u James PK Sangma ha ka baydey bat ki mat jing dawa jong ki na ka sarkar padeng ka Union of Cook Cum Helpers PM Poshan kalabo ya ka mat jing dawa lingba u Menteri Ketenat Pude Puthi ka sarkar Jala sha ka sarkar padeng ha ka baydey bagajing siu ka bakiyo na ka sarkar padeng ka longtang khandai spa tingka shibanai Hakba kiladawa ban kentiu syaka khandai hajar tingka shibanai. Habakren hakinong thok khubor uba kru el pariat u advisor ke Union of Cook Cum Helpers PM Poshan. Ulayat hu banagalyang u menteri rangba ke jela Konrad ke Sangma ulayat kren mat u James PK Sangma halor kani kamat. Uba kru uloong ru banagalyang u James ula kular ba un salaj shanong ba Delhi Banyak kendu yo menteri Pude Puthi ka sarkar padeng u Parhat Joshi kumju ya ka menteri ka platingka ka sarkar padeng ka Nirmala Sitharaman habayade bakajing penbena bakin sedang banyakhi da kajing sange trekam u bakro laytho bakin sedang ban sange trekam du ka shitrek unailur bat kinyai beteng banyakhi hadu bakin dayo ekarai ka basai na ka sarkar padeng habayade bakajing dawa ka jongki ulabu kajing karpat ki head teachers ki school managing committee Kibadon ha kajela kumju kathan chatela mingi bakin a kajing etrei kamlang khnang bakan rong kajing mentoy ki khna school ka jela baro kawai Jing yakon ga jongi nag Union of Cook Cum Helper PM Poshan niga kan hon ga seng jongi nong Shetja School ka jela mentang ya yolat ka kabuksiar bani kendo yoso James Sangma di MP Rajya Sabha ka jela ka jongi ta hakane ka jing kren di kendo bat u ngi ai ka jing tha pan kbo ka jing karpat yu kum MP jong ka Rajya Sabha ba unia kren bat u Narendra Modi Prime Minister jong ka India jongi bat u Parhat Joshi Union Minister jong ka Education na ka banta ban kren ya ka jing dai bat penkiu ya ka Norium na ka share jong Union Government ka jing dai bat ka thanj thai lam ingi ka jongi barak ya kini ka jing keren menta ka singi batu kadai ka basu tanat banagaling ka jong uru lu yatho ba o chief minister jongi Konrad Sangma ru ula ya keren yo kum MP ban ya keren halor kene ka bantas dali te nagaling jong u sa James ula ong yangi ba menta unlais dali tabon report undon ka dali tum salai kendo no marmar ya o Union Education Minister but ya ka Union Finance Minister kena mo antip kambahay kani dan nagali gawai kaliang ro gabas ng tanat syo nagali jong sa James ang bahaji nga day bat kani ka banpkiw ya ka Norium makasa mentatang kandai spa naka baha jong sarkar kami ang gaday hop ba ka thanj tay lamingi bat ka India ro day ka por ban pankiw halor kani unyela kadbu ula kabor kaboy marus ng tho ang ba ka Kinong Shetja School na kami de mil mensywabat mentag PM Poshan. Habaro ki jala jong ka thanj talam mingi uyat ho ga ulap sa kayarap. Kawon kilong ying ro ki babkado ki babala ki la khai na ko jong ki school pat ka jog por ro kayo iba kawan ra ya ka jing sngan. Song su yang sngan ki aman ka thanj talam mingi ba. Te nagalyang ka jong un ula nila ito ro yu ka bai ka liap ba menta de jing bambansi. Mar hakini ki khatsana professional balade ne khamtam hakini ki new professional nila ajing tha so prime minister siki bor jong ka sarkar India rai kim parwana kim banai kini ka bagi kren kisngap jar singim ban se ban sim na rai banagado kini ka strict jong new September new snap baro kinong Shetja School ka Jala Meghalaya pagi thanj tel mingi ngin sange no ban traikam ne banlej sa Kamra Shetja School. Kadaw pangambang iya persya iya ka sarkar India na persya iya sarkar Jala. Nraitang kaday kadaw bangi haban pensngam. An ay ka surga jongi da ka kam bangi la thaj bangi mla asyo bansa hagini jing siyo tang kaday spa. Kaday bangi pensngaw siya ka sarkar ba siya kapatay. Bangi mday siyo ka ba banta bangin katraikam mansngaw ba. Kala aday ka kam Ang Shetja kanila aday ka full time naman rew niyo banta si sngi punot po. Mentalay la don ka jing bata jing bata yangi
ikikup ba ngihaban syandor hikam raset jahapor ngisadja halo bangi syandor ngin pa siya giteki DSEO SDSEO kinong pa yang namar kanang ban pensisa bangi de ginong sadja ka tugas tikini kala abo ban bor ini ha ka perkat perdan iyo nalor ngi tray ka mans nga ba kajing sew kan ni kajing ice nga ba ka barit sag ngihaban syandor pat tingin la iyo mata nagataga daw ngin ban simi kan ni kasinjap teka strict September hado pura bana hado ngin dayo kajing tho na Prime Minister na Government of India hajing ada ipat kani hado bing niyo jubang kajing sa nang tangin perkhatpan dagaway par kasinjam ni kata kadai ka bay keren mata ya kata kadai ka nibo kajing kentu kajing karpat ya baru agi teachers ki school managing committee members ki badon hajalla bakat hans mingi hakane ka banta bangisim bangin ya le pasya ngipan kajing ya trikam lang tangin ya don ka mansim bani trairan kan khnang bakane kajing le kajongi bangin mentoy ki khna school mentoy ka snong katha mentoy ka jalla ka jongi marngila IT ya ka met bat ka mansim jongi te don ka jing singaw brew khnang bakane ka ek ero kadai ka jing singan jong riba ka jaj bandre ko jongi bara ingkerman ka kat kumbalong menta ka ibang ila ya lentima ila kindo man hakani ya o malak mel romboy o bapay ya ka panagpuliti ka jalla nagaling ka jong uro ni dan suskemba ba ungong la ada keren yo o Dharmendra Pradhan beliau Union Education Minister hakani ada ta ung la keren ta meeting tementa pat nagaling jong sa James ro ulong ba nagaling Chief Minister kontrat sang maro ula keren ni kani tigidon ka jing kerman ka ba Kain ba menta gani kan orlong nalor taro ngisim garanti bangiya ito kamday bangile pasya niya he garanti ka ba kasensyar padba kung umma hado kajay ngiyan ngidon ka jing karmen ka ba krautam namarbo habakon ni sentho ba kilong kemi ki ba bon ki ay kamet bat mense mat ka berkat nagabanta bansingan ka rindia bat ki breu ki jong ngidon ka jing karmen bukan Lengo sa James ang mga ula jubab ingi bay manta undan hadali unlay sim daladihi unlay ikando yao Union Education Minister but Union Finance Minister. Namar ka ang nagaliyang ka jang singaw to ba kani kat kung gajing lab jang but hagapo thanks na lang mingi kani ka scheme PM portion kala ayarap ba niya pipon gilong ye. Te kajing singa jing sukro kala awan ba kapta makinigi siphew kasan snow te wa un sim hu dala de hi kani ka ya hi ka jongi ka jing ki ma ko ba ong ba kam dai bangi persya ring dai bangin pensngau no saka partai bangi yo tang khandai spa knam ba ka sarkar India pa jing lam Narendra Modi Prime Minister jongi un pensngap no ni kani ma bon sin hi lading penida ka kam lading penida ka kam bon sin ka government ka shushim ka bo bangi sabja ta